Zita maitasuna, entzunaren jauna. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren zenean, jauna zuekin. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot Jainko guzti zahatxoari eta zuei ere bai nen senideoi, pekatu egin dudala, gogapen, hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai pekateri naiz. Horregatik eskatzen diet Hande Maria Bete Virginiari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai eneserioi, otoiz egin dezazuela nire alde Jainko gure jaunari. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin dezagun otoz. Lagun diezagula jauna. Maria Virginia aintzatsuaren otoiz beneragarriak, haren laguntza geurekin dugula, Kristo den mendira iritz gaitezen. Zurekin eta Espiritu Santorekin batean, Jainko tarreke bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Zintzoaren bidea zuzena da. Zuk egiten duzu jauna, zintzoaren bidea zuzen. Zuk ezarritako bidean gabiltzala jauna, zugan dugu itxaropena. Zure izena eta oroipena irrikatzen ditugu. Nire harimak zu irrikatzen zaitu gauean, nire barrenak zu bilatzen goizean. Zuk zeure nahia munduariz azaltzean, zuzentasuna zer den ikasten dute lurreko biztanleek. Jauna, bakea emango diguzu. Zuk burutzen baituzu gure egintza guztiak. Jauna, estualdian zure bila ibili gara. Zure zigorra jasan dugunean oihu egin dizugu. Aurra izateko zorian minaz bihurrituta garrax egiten duen emakumearen antzeko ginen. Jauna, zure aurrean. Ernari ginen eta erdiminetan, baina izea besterik ez dugu egin. Ez diogu lurrari salbamenik ekarri, ez da munduari aurrik eman ere. Piztuko dira zure hildakoak, altxatuko haien gorpuak, lurpean etzanak esnatuko dira, eta pozez oihuka ekingo diote. Intza bezala bidaltzen baituzu argia, eta lurpetik argira ateratzen hildakoak. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Zu jauna, errege zara betiko, zure oroitzapena menderen mendetarako. Jaiki eta gupida izango diozu zioni, bada eta hartaz errukitzeko garaia. Maite dituzte zure zerbitzariek hango harriak, penaz daude hango ondakinengatik. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Begirune izango diote nazioek jaunaren izenari, lurreko errege guztiek haren aintzari. Jaunak Sion berriro eraikitzean eta bere aintzaz bete agertzean. Bihurtuko da zapalduaren otoitzera, ez du gutxietxiko honen eskaria. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Bego hau idatzirik urrengo gizaldiarentzat, eta sortzear dagoen herriak goretxiko du jauna. Jaunak bere santutegi garaitik so egin du, zerutik lurrera begiratu, gatibuen intziriak entzuteko eta heriotzara kondenatuak askatzeko. Zerutik lurrera begiratu du jaunak. Jauna zuekin.
Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, zatozenigana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Artzazue nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotz zapala bai naiz, eta aurkituko duzue zeun arimentzako atxedena. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama harina. Jaunak esana. Bueno, pues, queridos hermanos, estamos celebrando hoy, día 16, el día de la Virgen del Carmen, ¿no? Monte Carmelo, María del Monte Carmelo. Me trae a la memoria, me acuerdo, año 2011, con nuestro querido Ignacio y con Ander, cuando todavía era sacerdote, y con mi hermano también sacerdote Miguel, pues yo recién ordenado, fuimos por ahí, por esos lares, Tierra Santa, y me acuerdo de unas paradas que hicimos, fue por aquí, en el Monte Carmelo, fuimos a rezar allá, al santuario, y además nos adelantamos buscando ahí la ermita donde había estado Elías y demás, ¿no? En el Monte Carmelo rezando. Y pues eso, la matanza de los falsos profetas y demás, ¿no? Nos asaltó un perro. Fue un momento divertido ahí con el bueno de Ander y demás. Bueno, y hoy el Señor, ¿no? Nos da unas palabras pues preciosas, ¿no? Que yo creo que siempre llegan a nuestro corazón, ¿no? El Señor que nos invita a mirar a su mismo corazón, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y es que, ¿quién no se puede pues sentir, vamos a decir, interpelado por estas palabras, ¿no? Tantas veces, en tantas ocasiones en nuestra vida, pues estamos eso, cansados, agobiados, ¿no? Como por circunstancias externas o, bueno, o la vida interior. A veces se nos hace pues pesadas, nos hace bola, vamos a decir, ¿no? Y el Señor pues siempre sale a nuestro encuentro. Y nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Ahí es, en esa escuela, en el corazón del Señor, en esa mansedumbre, en esa bondad, ¿no? En esa humildad del corazón del Señor, es donde aprendemos realmente y recibimos nuestro descanso, ¿no? Frente al mundo, ¿no? De exigencias, de aparentar, de poder, ¿no? Pues el Señor, ¿no? Te invita a otra lección, otro camino muy diverso, ¿no? Que es el de la humildad, ¿no? Que es el de reconocerte en tu pequeñez, en tu ser criatura, el vivir, como dirán, ¿no? Los santos, Santa Teresa. ¿Qué es la humildad? Vivir en verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú eres hijo amado de Dios, que eres hijo del Rey, que eres precioso a sus ojos, que Dios cuida de ti. Y eso es lo que te da descanso, Padre, que no estás aquí, ala, tirado a la buena de Dios, sino que Dios conoce tu historia, Dios te ama con locura, ¿no? Y esto, en la humanidad de Cristo también, pues Él aprendió esa mansedumbre, esa humildad, pues también en el modelo humano de María, ¿no? En el hogar de Nazaret. Él aprendió en su humanidad, ¿no? De José y de María. Por eso, María, ¿no? La Estela Maris, ¿no? La estrella del mar, que nos guía, nos sirve como, ¿no? Pues eso, estrella que nos va guiando en el horizonte de la vida, en nuestro, para no naufragar, ¿no? Pues tener un horizonte, una meta, ¿no? Donde sabemos en las tormentas agitadas de la vida, pues mirar, ¿no? Siempre María, estrella de la esperanza, ¿no? Que nos mantiene pues vivo en el momento, insisto, de agobio, de incertidumbre, de cansancio, pues como os decía el Papa, ¿no? En el mensaje, o las palabras del mensaje de su visita, ¿no? Alzad la mirada, ¿no? Mirando en el cielo puedes ver la estrella, a María, y María te va a llevar siempre a Cristo, ¿no? Siempre a Cristo. Bueno, pues queridos hermanos, yo no sé, insisto, en qué situación estás, pero yo creo que antes o después todos pasamos por un momento, ¿no? De agitación, de agobio, de cansancio. Pues nunca nos viene mal estas palabras del Señor, de acudir a Él, de acudir a María, y por María aprender la lección, ¿no? De la verdadera humildad, del descanso del corazón, de la confianza absoluta en nuestro Señor. Pues que así sea. Llenos de confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos en primer lugar por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Eskadezaion jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, todos los que tienen poder y autoridad, para que trabajen de verdad
por el bien común, por la justicia, por la paz. Eska dezaiogun jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas y tantas maneras, especialmente por los que están así, agobiados, cansados, que no encuentran sentido a su vida, para que encuentren en María, ¿no?, esa estrella de la mañana, estrella de la esperanza, para que también a través de nuestro consuelo, de nuestra cercanía, pues puedan ser levantados de su postración. Eska dezaiogun jaunari. Pedimos por todos nosotros para que el Señor nos dé un corazón semejante al suyo, que podamos también ser pues mansos, humildes, que podamos llevar esa mansedumbre en todas nuestras relaciones. Eska dezaiogun jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente de Pello Aguirre, de Esteban Huizi y de Francisca Bastarrica. Eska dezaiogun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bedenkatu dazu, jauna, zer lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakeren lana sortua. Hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedenkatu dazu, jauna, zer lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakeren lana sortua. Hauxe egingo zaigu betiko zorionaren erari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jauna, egizu, sakrifizio honen eskaintzak zure grazia lagun, bihur gaitzala zure semearen ama goresten dugunok zuretzat betiko opari bizi. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora biltzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, kantu zaitortzea miragarria zarelazu santu guzien ospean, eta batez ere, Maria Virginia Duatxoaren oroipena ospatzen dugun egun honetan, zure maitasuna gorestea, haren esker honezko kantu berarekin. Egia da bai, handiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietara zabaldu duzula zeure errukia. Zeure mirabearen ezereztasuna ikusi, eta haren bidez gizadiari eman diozunean, munduaren salbatzailea, zeure seme Jesukristo gure jauna. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dizagula guk ere geure kantu hotsak. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri.
Egizazu bada santogi ardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta jan guzio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zian ezanez. Hartzazue eta edan guzio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gatuzulako. Eta paleki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango guan jauna, mundu guztian zabaldori dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Morita Santorekin, Florentzio gure goztenarekin eta Liz gizon guzekin batean. Era berean, izango guan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Peio Agirre, Esteban Huizi eta Franziska Bastarrika. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure erpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eriz ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindutara kutxiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita, zeruetan zeragan, santu izan bedi zure izena, edor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurren amere, emai guztua, gertondako dogia, baina gure zora, guk ez ezonen, markatzen diregun ezkero, ez gaztazutxik aldirarera, baina batera gaitzazu, gaitzeki. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta astuatetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea mamatazuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, janaren pakea betizuekin, emaiozu pakea ekarri.
Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua erruki jauna, jaungoikoaren bildotxa, erruki jauna, jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua erruki. Hona hemen jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez da zure sartzeko, baina ez da zultzulak eta sentatuko naiz.
egin dezagun otoez. Betiko salbamenean parte hartzea eman diguzu jauna, egizu zure semearen amaren oroipena egiten ari garenok poztu gaitezela zure graziaren beteaz eta suma dezagula gero eta indartsuagoa dela salbamena gugan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedinkazta izatela jangoikoa guztiunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Bihotz,